بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 عدد ما ذكره الحاجون وبكوا. الله أكبر عدد ما طافوا بالبيت الحرام وسعوا. الله أكبر عدد ما وقف الحجاج في عرفات. الله أكبر عدد ما رفعوا من الدعوات. الله أكبر عدد ما سكبوا من العبرات. الله أكبر عدد ما رموا من الجمرات. الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر عج ربنا سلطانا ومجدا وتعالى عظمته وحلما. عنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته. الله أكبر ما ذكره الذاكرون. الله أكبر ما هلل المهللون وكبر المكبرون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وتابع لهم مواسم الخيرات وتزداد أوقاتهم بالطاعات وتعمر. الحمد لله عدد الحجاج البيت المطهر وله الحمد أعظم من ذلك وأكثر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا. Mga palanggungan sa agama Islam, pagsukor na to po Allah subhanahu wa ta'ala, nakahampit kita niyo sin kalagguan haadlaw ini biya sin mga silayat to nakasampay pahula sutsi pahula amoy in ipagtutunay sin tiap-tiap Muslim sin rukun Islam 5 katibusan mararoon hawak to yan insyaallah subhanahu wa ta'ala. In mga sila amoy niya to nakasampay habihayaon sa kira-kira long ta amoy in magtalos na sila sin masyair sin amoy in long tahihinangon ha amoy in wakto sin paghaji. Sababing kita niyo makauna rin kanila 15 kajam. Sa kira-kira in sila nag-amal pa wakto bihaon ini in kita niyo long ta yari na nag ini sambahayang sin sambahayang Idul Adha. Naman jari in sila yadto wala yadto na bidda iban sing kita ri bangkar na in kita tumuyok day sa lumawag sindahan hasupaya makapagsiwo iban sila. Sabab tiap-tiap hambuk din katutan niyo awon ini tiutuntut sin Allah subhanahu wa ta'ala asal aturan amin bang nato yaw batupon maka nato dain kalagbuan besing kalagbuan sin mga sila. Ini nasabot doon haon dahil ha mga amal sa lag-ulagko amunin nasabot long taha hangpo adlaw panagnaan simbulan haji magtagna dahil ha ini panagnaan ini sumubang imbulan simpag haji
Mataod doon hinangon halaw niya. Dahil nga mga hinangon, muna-muna, pagpuasa, manjari mo hinangon yung mga adlawan na sabot. Haaming kita wala nakamadto pa lugal yadto. Pabaytillahil haram. In sila, amura kumandi nila mahinangkatan sabab simbanos sinihinangon nila ha wakto sinang po adlaw na sabot yan. In sila, launta, tiap-tiap, magahadji, dahil ha, ini, tiap-tiap pula, si mga sila katan, aw niyan makauna sila magturong pa, ini, ula Makkah, haamin di parumatong in, hihinangon launta, atau magtagna sin paghinang, sin paghadji. In bihayaon, masapat-sapat na in waktu, sabab na in kaywanan, aun waktu sumampay matuhat to mga pila adlaw hadya 2 adlaw ito na si mampay kung biasin timpo na kauna yato kamaasan na to dito na sila magpuasa hahula Makkah karena tumakad sin amin waktu sin pag-ibadat yan karena sin sasakatan bukong biya si bihayaon ini masapat na in paghadji launta ada pun in maghadji katantan tumagna sinhinangon nila hawalong kasubangan. Sin bulan haji, manaw na sila katan dahil ha Makkah al-Mukarrama sabab in katan magahaji harap katan pa Makkah doon tumawap magsai haamuin lugalyan sa kainuri dumatong in waktu doon sila halaw man sin Makkah magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyat tulang ta sa lago-lago pahala madawhat si mga sila ito amin aon gaos sumampay magtupa lugal ito karna in pahala sinhamok sa bahayang ha Makkah al-Mukarrama bukon biya sin pahala sin magsasambahayang hatiap-tiap masjid bihan in kato di haamin hula na to, longta, in sambahayang jamaah, makakawa, kaukahaan taglima, pahala, aun waktu kauhaan tagpito. Yan yung biyayta kato, simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw makasambahayang jamaah masjid, in hambuok sambahayang muaon, biya kausin nakasambahayang nakakauhaan taglima, atawa nakakauhaan tagpito. Bang isa-isa mura nagsambahayang hambuok dah, in karayawan Makkah mo. Nabang hawla Makkah ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hampo nga ibo. In hambok sambahayang mo hampo nga ibo sambahayang. Ha Makkah al-Mukarrama nagyatusan ibo. Amuting kalagbuan. Sumagawa tungod sin paghaji wala kita piya pagbidda sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sila nakasampay man tuiban si Mari atawa wala nakagaos na gini kulang ing gaos nila. Sumagawa bang mumahinang ing katantan hinang undun halaw niya. Amin biyita kato sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam makakaada kita sin pahala sin mga sila yanto katan. Dahil mga pagtakbir, pagtasbih, pag ini katanyan, bistahon kato. Kasi mga pagtakbir ito. Magtakbir kita yan, suwaysan makusog insuara na to. Amin, sa kira-kira karungan sin, haraig ta, im pagtakbir ta. Karena im magtakbir, im magtasbi, magtahlil, inyang katantan, mag-ammal in, ini dilata, mag-ammal in, ini jantong ta in katanyan bistahon kato amal sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon niya to hitapok mo na sadya hikadim na sadya lang sin bahasa ta hitapok halon sin daghal in pagtakbir magkimot-kimot sadya in simot di bistahon in simud mo subay in suara mo kumuha sabab in suara mo yan to sumaksi mga malaikat kato sin pag-amal ta pagtasbita pagtahlil ta pagkatantan inyaon na amo yadto ayaw na to lukpason in amal na to di na to masiguro
in mga adlawan. Aun mano siya, yata ka man yan na asan lang niya maabot bihay ni makapahaylayan ako. Magsakap na singkatan sa sakapon niya, buat malain ka naon wakto rin mabuting pangumulan niya roon. Bihan. Naman jariin kita si mampayroon, di taman jari lupasun inamal ibadat na to. In mga sila ito naghaji, pila sadya, in nagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, maghaji. Pila sadya in maghaji, nagtangis, bukon sadya nagtangis timo in luha, giwa in tingog, karena pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa, matawad day sabdeng kanila. In silawak nila, nakaharap parugain. Karena sinhinang nila wala nakatudyo. Ang kanna in mga yan, katan suwetsid pa amuhon na to inhinang na to, doon haamuin, simingod murul haamuin piyatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. But india ak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyaon india ak niya, papag, patarrangon sin kakahinang nato madto-madto. Subay sadya makasingod kaniya. Subay hadya makasibo sin hinang niya. Sabab ipagtaat nato maun, simingod kaniya pagtaat. Bang kita simingod na hinang niya, nagtaat na kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay niyan katan, tiyawag kita niyo sintuhan nato Rabbul Alamin, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Pagtaat kamu pa Allah ta'ala, yung pagtaat kamu para akniya. Ba't doon na to makawa inggusi sinsulha haamal hinang simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suway hadya kita niyo makaupi ka niya, makasingod sininang niya. Ampa kita niyo makakawa sin miyumuhot na to kasannangan haadlaw gana-gana. Bano si mano siya nagtawap pabay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baitullahil Haram. Nagsaing sa sumakawa, wayray sa makasiguro, in sila katan kimugdan. Sabab aun waktu, in mga sila, miyaon naghaji, subay na sila, amuyin, timagna, nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun subay inyang katan, anad na kita, sabab hawak to sin paghaji, maraming katan, sin rukun Islam 5. Subay ikaw maingat na magsambayang. Subay ikaw maingat na magpuasa. Subay ikaw maingat na magjakat. Subay ikaw maingat na singkatan, hihinangon. Ampamu, dahon, yan katantan, papaghaji. Hawak to yan. Nabangyad to, mahinang mo inyad to, inhaji mo matag siya Hajjul Akbar. Sambahayang sa lagbo-lagbo. Karna in paghaji makaminsanda sa luway na to hakawhi. Makaminsanda imaanan niya bis tahon kato taniyo. Mang kita maghaji tahon-tahon mapuas dahil hayat to sunnat dakuman bis tahon kato taniyo. Makaminsanda. Asabi ito suway na to para yaon in panagdaan hinang na to pakugdanon na to doon na amuyin piyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay na to yan pag-anaran pa kaniya. Subay na to ingaton pa kaniya. Mag-ingat kita niyo. Sabab wajib mag-ingat sin pag-agama. In biyeta doon lang niya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. In paglawag sin ilmu, pag anong ilmu doon na, amo na yung Quran. Sabab in Quran, amo na yung dustur sin ka-Islam sing kita. Amuan ing guidance talong simbasa ang galis. Bang wala gimuha dahin doon haon ing kakahinang ta, di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in nagpatarang katan sin hinang, doon halong sing Quran, nagpahati kato taniyo, sin kakahinang na to, tindog lingkod na to, ruko sujud na to, katan, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sababin Quran imiyan na jakato taniyo, aqimis salat, tindukan niyo yung sambahayang. Way na, dito na hadya. Tindukan niyo yung sambahayang. Isin nagpatarang. Pamong na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu, biya sing kita niyo kako pag sambahayang ko.
At ingin kita, wala nakakita, nakaabot na kita simpanghatian to sa wabiyari na si Mampay Kato taniyo. Insang bahayang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan yung mga tawuruhan na to, manghindo. Paghaji damit yan, kudo anni manasikakum, kawak kamo rin kako sinukuman aturan sin paghaji. Bihan, naman taon maghaji, nagdarasin aturan nila, nagdarasin katanaman nila. Bihan, mataon maghaji, labi-labi na taon na hindi kato. In kamatauran yan ito nagtatawa Masjidil Haram. In kaiwanan da hindi ka ito yan ito nagtatawa palong tabo. Maglawag sin pasalubong daraho ng mga kampong nila pag-uwi nila. Bukod in talion nila biyan ini kakugdan sinhinang nila. Aso pa yari masiya-siya in pagtuyo nila. Nagdasin alta nila iwan sing kusog sing ginawaran nila himinang sindiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Biya dahad to in subay bang kita halaw na si masjid wayron piyangangan tarwaing din sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupayin katan kignot kahiwal taron biwis takato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salukay ta nagtatakat sin waktu subay in simud tayaon nagtatasbih, nagtatakbir, nagtatahlil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to yan. Sa kira-kira amoy in karungukan mo sin isa-isa mo in suara mo. Hasupaya mabista kato taniyo ammal. Karena bang hikadim hadya wayron, di kasaksian si mga malaikat. Bihanin subay mahinang na to. Na mga palanggungan na agama Islam. Sa taod-taod, dahil nga mga magahadji launta, nag-ukup ha Arafah. In Arafah, amo na yung pagpupunan singkatan magahadji. Isisin di makalamod, magmundoon halugal yan, di matayma in paghadji niya. Sabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. In pagyanon paghadji, subay siya makaukuf ha Arafah. Subay siya makakaon palugal yan. Ampa matag paghadji in paghadji niya. Naawon din ha mga magahadji ando kaylo in kaibanan long niya na malaman sa ini. Inamara nasa in kaibanan magtuyo misan magadhaamoy ini dua silikan niya wheelchair bang man hadya makasampay in uno in maksud bihan. Mataod din ang mga kakahinang panganal tayo na sila katantan pag-uusya to on waktu long simbahasa palsu inibadat nila pasal nagdara sila aturan nila ibang katanaman nila bukon katanaman sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay ing kabayaan na to magkugdan iban sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang matayma wa ma tasyauna illa ay yasha Allah ing katan sin kabayaan mo way kaya lakihan niya bang siyari na magkugdan iban sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabayaan sin Tuhan na ito Rabbul Alamin, mag-ibadat kita niyo, harap ka niya. In pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di kita niyo kahunitan. Lando maluhay. Kaya in pag tindog na ito, biyabay ta na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misanin bawas sahon na ito, biyabay ta na si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo katahan. Ang pari kita man jari mamasarwa indeng hamin piang hindo kato taniyo. Batin panghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, panghindo dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata, di man jari na ito pindahan. Atawa ka na pan, atawa ragdakan. Subay na ito mapadukok doon sa kira-kira, ingkatan kakahinang na ito, doon ha ang kakahinang simpam mo na ito, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian, sa taod-taod din ha mga maghahadji, similawak pataas, mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pangayon nila. Sumakawa kamatauran, us mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, baran nila in magbatal sin hinang piyangayo nila. Mataod. Us sila mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah pasura ko palom sin surga,
Hinangon nila in sabab sindi nila hinasud palang sul. Mataod. Sabi tuloy kita niyang makasiguro. Hangkan nawang kita sumujud na sujud kahinapusan mga yuko, taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapatayma mo kaniya, mura-muranin ibadat yato kimugdan. Insyaallah. Hangkan na inbibiyak sa sin mga sila salafus salih, biya na sinagi, ubos sila sumalam, Assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mahita yato. Mga yung kaampunan ubos magsambahayan. Sining sambahayang ikapapas sindusa. Mahita. Sabab doon halam sin sambahayang yaon, di mo kaingatan miyukla sin sambahayang. Pagod sin takbir, Allahu Akbar. Mamasa sin suratul Fatiha, yatimpangan na lakay sisi. Sampai sa jamaw sin sambahayang, ito nag-i-story yung pikilan niya, halam nagsasambahayang siya. Nagbabasa sin Fatiha, pasang memorize na yung Fatiha, memorize na yung Quran, memorize yung katan. Sa sumagawa yung panganal, wala doon. Nalupas. Inisang bahayang. Amo yan. Nahakatan pag-ibadatan, mataod inyan, kasasawan katan, asal tiyood sin Allah ta'ala, hikmat dahin kaniya, asal sasawon ka, ipakita, ha mga malaikat niya, bangbiya dinin, hugot sin pamaugbog, sin tiap-tiap hambuok, dahin nga mano siya, tumunay sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ikaw lang sambahayan, yan sa din syaitan na laig mo. Yan mo makasakas kayo mo. Bukod lang niya mabuka syaitan sumunod pa lang sambahayan. Di, gama ni syaitan nang hindu pa kayo mo. Hinduan pa kayo, hindu kayo mo ayat Quran pa. Biasing kisah, kan Abu Hurairah. Yang anulan sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magjaga sa al-ta'sim muslimin. Hambok waktu iabutan niya. Nangawa doon din nga mga kakaon. Nasagkaw niya. Pagsagkaw niya, ito nirahon tako para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di man jari kau himinang, hambok kau muslim pag-ubusin manangkaw-kaw. Nalong niya, di nakasandalan, pasal matawlong niya yung anak ka po. Diba na, di sablong niya hapurun. Ingkaon ko ang mating kako. Ating na imulong, inabuhuray na. Biuloy niya. Pag-abot, kanto niya pa masjid, nagsambahayan sila subo, sambahayan subo, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Hurairah, ay nasahibo. How mo nalong yung bagay mo yan? Kanya Rasulullah, biuloy ko, imulong ako lang niya. Sabi kaya ingatan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misan nga rin hisoy-hisoy, kaya ingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung sin Rasul kaniya sa Yaud, magbalik dayan. Biuloy mo lang niya, magbalik dayan. Ikaruwa, bihagtura, nasagkaw. Ikatu, nasagkaw. Si Manggok. Nari na lang niya. Ikatu na. Miyabot na kau pahat, subay ka na kau marapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihin na wala niya. Buluyan na ako, di na ako mag-isab-isab. Muna ito yung kahinapusan. Along na hinduan takaw. Nung yung hinindu mo ka ako. Inilaw niya, in ayat ini, bangoy ni mabasa, mahinaat, iban mahapon, mabasa mo sin mahinaat, di ka usokon sin syaitan. Bang mamabasa sin mahapon, di ka usokon sin syaitan, at tibusan sin doom, atau tibusan sin adlaw. Uno yan, ayat al-kursi. Matauding kalabihan sin ayat al-kursi. Biuloy niya. Pagdatong niya man ito pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyasubo na isab siya, bahura lahawon, nalong yung bakay mo. At tinahon nun yung nasagkaw mo. Nung nabiuloy ko ya Rasulullah, sa hinduan niya ako. Ilmo. Inihindo niya, ini bang kukunog siya makasa. Nari kunulong niya, makasasaw ka kung syaitan. Kuno yung nagisip Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga tamo bang isiwiyat to. Inagisin Rasul, sadaqaka wa huwa kadu. Bunal saan nung imbita niya sin ayat al-kursiya.
Sa sumagawa putingan sadto. May dato putingan si Burnal. Imbita niya Burnal sa putingan. Innahu syaitan. Sababin naghindo kay man to syaitan. Kakaw, hinduan pa kau sin syaitan. Impanghindo kay mo ayat halom sin Quran. Surah halom sin Quran. Imahana niya yari kato. Tiap-tiap kau himinang sindaakan sin Allah Ta'ala yan siyang maro. Sabab janji niya patuhan Rabbul Alamin. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Hapaan ko tuon. Indahan harap mamon kay mo, ya Allah. Hapaan ko katan, min bayni aydihim, maunahan nila, wa min khalfihim, mataykuran nila, wa an aymanihim, patuon nila, wa an syama'ilihim, palawan nila, hapaan ko ang katan. Pangman sila rin makapagtag-ipon kay mo si pagtag-ipon bunan. Nainyan kata in panasaw panukasyan hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kitaon niya bang biya diin in pamawbog na to sin pag-araman na to. Kan na mataod, biya na sinari, labi-labi na hataman na to ini, mataod na yung kakukuhan sin kita. In pag-ibadat, dahon ta na pakain-pakain. Bihan. Dahon ta maglungsulan, pakain-pakain. Nung kita matumang habits, narito na ba kita niyo magjumaat? Mataod na kita niyo. Saka mo yan. Inyan, di man to. Dito pa kami hula erto. Amam nakatul arabet suy. Mabaya mag-beach, dito na maghutbahay ka daplakan. Basa jumaat. Napasar na taod da. Sinaon masjid masuok. Yung di rumog mo in pagbang. Di man to pa masjid yun. Sa dito haygad, daplakan, magjamaa, maghutba. Yan. Amo yan hinding mga hinangansin manusia katanaman niya, akabayaan niya. Ando mga katawte mura na kama Islam. In kalagbuan sinarama subay siya makadhaaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno na to madawhat, subay na to yaon lasahon kawaon paginawabaran na to. Impiyang daakan sin Allah ta'ala. Iban sin kataan piatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkita niyo umug sin uno-uno na kaugan hababaw sin gumi, subay makalabi in kaugan na to. Amo na hindi arasim pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But amo yaon in kasannangan matan. Diha dunya ini way kawakan na to kasannangan. Bating katan ni katan tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naasal kita paibukon sing katan amoy in marayaw hapangatudta. Sampay aun waktu kalupahan na to na in amuin mapatut na to hinangon. Pagtunay sindiya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biha. Bulan Ramadan, damikyan. Doon isang bumuhay pikilan si mga tao. Magsasaw sing ginawabaran nila bang bulan Ramadan na. Sablong niya malagpuin waktu. Tinggalan yung pag-usaha sa hinangon isabihin, paglami-lami, pagkukuya ka waktuon. Sin in waktu yun, subay siya, di malok pasinduman niya o ni pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanya kita papagpuasahon, papagsandalon simpag taon, hasupaya humaan inbaran na to, mag-ibadat. Amot din maksud, hasupaya humaan in ginawaran na to, timindog umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno hindi ng mga tutukasan, di magpaka long tapasin kay manan. Mataod din ka ito, mamabot na yung bulan Ramadan. In paglumba-lumbaan, harap patabo, magbilamay. Pagbukaan. Buko na mo ating pagtaramahan. Subay rin na mapinday yung kahalan mo. Amin bukong patimpo Ramadan, amuraon yung pagkaon mo. Paabot Ramadan, amura masing.
Bukod yung maanan niya kau nagsandal sin adlaw kantian mo pagabot sin doom. Biya. Na mataod to din maglinaw siya. Bataon din nga mga suy-suy di ini kalupahan sin tauso. Aming mga nakahati sin suy-suy. Siya yato yung patak na naguno. Timad na nagpuasa. Na lawtap palabi-labihan. Nanabo. Kato patawo. Kami nasingkatan kababayaan niya. Kami nakanuos. Ay pagkita sing kulabutan, di mamarahing kanuos, nami pakulabutan. Pagkita sin tabol na ito na isa. Nami buong, di mamarahing buong, nami pabawis. Urol-urol katantan. Pag-ubos na, pagdatong pawayad, dyan nakatan. Pag-abot pagbubuka, simay kamulong nero. At ini saya naim muna. Limingkod. Imalog. Huwag nakasambayang Maghrib. Huwag nakasambayang Isha. Mahita sa Kiyabkaban. Di na marahin tiyan. Nalupas kaniya ingkatan, mahal ka dahil mahal ka amo na yung ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Aon pagkaiwanan, halawang sintawa ako nakasakop. Nagkalo, pasal sin nakaunay ng katao ito. Naasip sin magdarakang. Sinsiyain muna-muna. Yan. At iniyaway pagpatiang. Ada po ni mga yang kata, nakalulukis siya ng kinukaiwal na to. Nakakasud kadar kata. Bangaw nakauna rin kayo mo, subay ikaw, tumayma. Inyaon kadar, siyang paunahon din kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't di na to sa inimisang masintakin lima na to, inibang bukunday ha? Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mata na mo na to, misang makakulak. Bang bukunday na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kumunlak siya. Naamol to. Atin niya, subay ikaw mapatiab. Haununo pakaradya. Mga nakauna rin kayo mo, asan dito kiyada, makauna rin kayo mo siya. Yan. Yan kasing kamatay. May tabang kamatay rin kita mabaya. Ada pun mamaroy pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, kimukubda na kabayaan sin Tuhan na ito Rabbul Alamin, nakasingod ha kabayaan sin hakakainan sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imbay ta kato sin mga ulama, imbar iman, tausul ka na. Unur ako man nakatampan kaniya. Sumod palang surga, kamatay ra kuman. Way na rugain, kamatay ra kuman. Kaya wayron makasod palang surga buhi. Sabay siya lumabay rin ha, kamatay. Kanari kasusa sa akin kamatay, matay ra kita kataan. Way makapin, misa ng buo. Sa insarayaw-rayaw pagtakamahan, amuyin kabuhi kakal hadlaw akhirat. Bating kabuhi kakal hadlaw akhirat, duwaing buwa niya. Kakal halawon kasadnangan, ibang kakal halawon ka binsanaan. Kakal din kabuhi katan. Nari hababaw sing gumini, subay na to asal. Takamahunit to. Sabab, indunya mazra'atun lil akhirat. Bang ibarat mag-uma in dunya pagtatanuman na to, sinlutuanan na to, dahon palawon sin adlaw akhirat, dahon pakamatay. Bihan, di kita makarapila karap ng to. Dihilan mo mga pila bilyon in malaikat, tumalog kayo mo, ay mo na ako binsana, kayo mo na inini. Di lamang diyan, ba't nila kagunahan? Dahil hindi, masuap mo pa yung tao. Adlaw akhirat di. Amo yun. Na, damit yan, sa taod-taod, maghahaji, magluntal simbato, hajamarat, magtilo, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Makapito, in tiap-tiap habuok, titiluon. Pangikat ha, pinangsin,
Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hawak to siya siyasat ni Iblis supaya na rin masumbayin anak niya. Hawak to. Na, unang paghinangon sa mga kaiwanan. Si kaiwanan maghaji, misan way sakit, magsakit-sakit. Tuan lang niya, hasay, ikaw mo na walang na yung timilo tamo. Ini kaya jakahan na mo si mata na mo. Ginan, kamu na walang nito na yung timilo. Na ay nakaw masusalo ngayon ang problema niyo. Di na kamu ali-ali. Intimilo siya eh. May tanta ko pila-pila dyan, ay sabog na hadyaman tumakaminsan. Sinin hinangon mo, tiap-tiap pito bato, nakapito ko tumakbir. Ay sabog makaminsan, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. May tayat to, sabab package deal. Amot to in bahasa nila. Package deal, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, marana katan makaminsan. Kan nalaong ko bang kita nakaingat sin pag-aturan katantan, di kita kaakalan nila, misan yun mga akal. Magtuyo kita magto, supaya makakawa sin sunna sin Nabi Allah Ibrahim, damikyan sunna sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang siya tuwing titiluon, kawan tag isa rato. Makakawan tag isa, kau tumakbir. Karena in ibadat ay tukay mo. Bukong mo yung panglihil paro kaing. May ta manjari magbaywi. Laong sinama, oto, inda, nahali-hali na kamu ha, mga inda, ba't busy kamu ang nag-study katantan, ay nakamaso sa sambahayangan tamang kamu ha, puasahan taman kamu. Kung manjari, di manjari, kaniya-kaniya kita niyo magamman. Kaniya-kaniya kita niyo magamman. Biya, bukon ni pangandol tanah saja imbarantay kakahinang tapasiw-siw tao. Suway barantay magamal, ba't doon bistahon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Angkan na rin kita makasiguro, in makasudsur ka, tiyo-tiyo da. Sullatun minal awwalin, wa sullatun minal akhirin. Tiyo-tiyo da tumpukan dahil mga nakauna umat makasudsul ka. Iban tiyo-tiyo da rin nga umat mahuli-huli makasudsul ka. Sumna, sullatun minal awwalin wa kalilun minal akhirin. Ambok ayat. Tiyo-tiyo dahil nga umat nakauna. Iban tiyo-tiyo tuod ha umat huli-huli. Isin umat huli-huli. Ano na yung umat sing pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ito, subay kita umapas ko Muhammad to. Bukon in aga may Islam, nung yung mataod naghinang yaon. Mataod pa kami lang niya kaniyo yan. Tumtuman niyo, ingatan niyo, dungog ka mo, uno hindi madya to halawman na to, ini, yung mataod naghinang pag-aagama. Mataod yung batal dan sing kibubugdan. Bisan paghangan, ini ka Islam. Mataod. Pasal sin paglamuran sin bukon, lamod doon. Kalamuran sin bukon amo. Naman tin subay dakahan na to. Ando tiap-tiap hambuk din kato taniw mag-ayad pa kanya sin amal niya. Patudjuhon doon. Ayaw maluman mga suhok manglikay na tan. But in panagnaan sin ilmo, pangasuhok. As-sual miftahul ilm. Yung pangasulaw niya, kunsi, sin ilmo. Pag yanon ilmo dunhan, Quran. Subay kita magingat, sin Quran. In Quran, amo na yung jantong na to. Bang di maipat in jantong sin Quran, lukpas in ginawabaran. Lukpas in ginawabaran. Sabab imbaran ini apas kataan pa dunya. Indo niya ipaton mo na isab. Mana niya ipaton mo imbaran mo. Pakaunon mo, painumun mo. Sa ingkatan, ipakaon mo, ipainom mo. Aw, nasaltiyata ka masin Allah Ta'ala kay mo. Ikaw kaunitan. Biha, sa imahunit,
bang muri mapainom in jantung. Ba't bang di mapainom in jantung? Di makainom in nyawalihan mo. Duway magsibo in pagpatambok sin jasad iban sin nyawalihan. Di man jari magtimpa. Di man jari magbidda. Amo aning subay, hinangunsing kita. Kanay mga sila nakaunad to, ano kayo, way halga kanila sin dunya ini. Way halga kanila. May tasabapin dunya, mabayak kayo bandi, hiril kayo mo sin Allah Ta'ala. Inrijiki, yan hiril si Tuhan Rabbul Alamin, way piagbidaan sin kafir man Muslim. Uno-uning kaunon mo, yan lang nagkakauning kafir. Muslim ka, nagkakaon sin kabayan mo kaunon, ito yung kafir nagkakaon. Aon, waktu mas mataon pa yung kakaon nila rin kayo mo. Mahita, nagbidda. Sabab yung kakaon mo, aon siya, limitation lang sinanggalis. Aon tugtuban niya. Di mo man jari kaununin haram. In kafir, minsan in haram, halal na kanila. Sabi, tumatsangdan sila diha dunya. Sa adlaw akhirat ang mga timahuni. Amo at yung tabangon na to, yung ginawaran na to dito. Yung pag-agama, biyabay takato. Mahunit, makawa mo amuin, kawaun-haun-haun. Subay mo pagtuyuan. Ba't amuan yung maksudan kan kita piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way, ako lang ni nagpapanjari sin jin, iban malaik, iban sin manusia, bot malainkan, hangkan ko piyapanjariin jin, iban hangkan ko piyapanjariin manusia, supaya makapagtagipon ka po. Way maksud dukain. Dahil sin pagtagipon. Maana niya bang kau nakaurol sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin hibal mo ibadat. Ibadat kata. Ba't bisan kau madto pakatabu-tabuan? Sumod kau palag tabu. Nag-iibadat yung mga Muslim halawang tabu. Pag sila magdagang sindagangan nila, sila mangakal. Nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Uno-uno hinang. Tiyatangkisan nila yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod man ko magdagang sinista mo, biutangan mo sin ukab din hababa bihan. Ang pamuhibutangin, ista katantan din di hababa, tiyaron mataon, tumpukan. Sa kaliyan to mumudjul dito in. Ito pangakal. Bihan. Namataon. At timbangan, damit yan. Inya to katan pangakal, yupas mo yung ginawaran. Haon-hono kita lugal. Bangkaw maayad. Iurol mo, halawang kau kasandangan. Amo yan, mga katawtay mong huran, aakama Islam. Mura-murahan. Kapag barakaton kato tanin sa sintuhan na to Rabbul Alamin, inadlaw ini, amal na to, insyaallah ta'ala tayo maun niya. Bangsaw pa maaon din ha mga hinang, wala kimugdan, in lawang, at awalong sing maas-maas, pinto, tawat din ha Allah subhanahu wa ta'ala ukab, di pagtambulon. Pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inganton na to, ingkatan ibadat na to, wayroon maka hinang amin lang ta, jukup-jukupan wayroon sa niya, aw na dya sa. Isang magsambahayang kau ko nakatansin, waktu sibo insambahayang. Bihan. Aun katansa, ang kanasubay na to, mahinang, ini, hibutang hakabuhi na to, indaran kita nag-istighfar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yung magtatawat, huas day nakatan kasaan. At-taibu minadhanbi kaman la dhanba lahu. Yung magtatawat din kasaan nila, kalaungan nila, biya sa kaulaw-laway rundo sa rosa nila. Nasuway amo at tim mahinang. Nabangway rundo sa rosa mo, maluhay sumud. Maun kayo mo in amal. Karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi hadana li khairil adyan, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga palanggungan na akam Islam, dahil napusan pagpatumtum ka ito tanim. Dahil haayat sinallahu subhanahu wa ta'ala alam sin Quran. Parman sin Tuhan na Rabbul Alamin na suratul Tawbah ayat kawan tagupat. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih wa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala baita isila ya Muhammad bang in kaaunan si mga kaamaan niyo, iwan si mga kaanakan niyo, iwan si mga katautay manghuran niyo, iwan si mga kaasawahan niyo, iwan si mga kampung kaluwarga niyo, iwan si mga alta amin piyagtuyuan niyo, iwan sin usaha niyo, di kamo mabaya malugi, iwan si mga pamaybay panyap kaluwarga niyo, halawang simbay niyo, labi na kaugan niyo, dahin sin Allahu Ta'ala iban sin daak niya, na takama na kamo, dumatong da kaniyo, para tungon sin Allahu Ta'ala, kaniyo, in pakaradyaan mabugat di niyo matayma. Dahin nakabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Imma ngayan, beta sin Allahu Ta'ala, diin Allahu Ta'ala manghidayat ha mga tao fasik. Pag yanun fasik, muna na yung mga munafik. Yung munafik nagpalalahil sin, in sila yaon baribadat. Sumagawa tiya tapok nila, alam sindaghal nila, in sila yaon naninipuha ka ma Islam. In panipo, sinambok manusia, inti po niya baran niya. Manusia, bukon siya munapik, sumagawain hinang niya, wala niya, piyaamu, ikadto-kadto na sadya. Mataod magimumungan, ay inallahu ta'ala baing ulungon, da babaing kasyon. Kaya ingatan da ba sinallahu ta'ala yung hinang kuilig. Matan ito, kaya ingatan sinallahu ta'ala, way katapok kanina. Sa sumagawa, in nasabot walo nikmat ini matarang kato tanyong katahan. Ini pangipati kato sinallahu subhanahu wa ta'ala asal matarang. Pasal sin ulung niya. In ulung sinallahu ta'ala. Rahmah. Kiyawa yan. Lasa kasi ulung. Kiyawa denghangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Deng hatuhan Rahman. Ngan niya Rahman. Saplat inlasa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya sibu da Muslim iban kafir iban na sin katan tumbuhan bat inyang katantan diurulan sin Allah ta'ala piya sa sanang sin katan kasannangan piya naog niya daing kani way piyat bidaan sumagawa inyang katan hadun niya sadya
Way lamu da adlaw akhirat. Adlaw akhirat, amunain, ngan sin Allah Ta'ala rahim. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. In Allah Ta'ala malasah. Makasih haipun niya bariman. Tanto sadya bariman. Way na lamod sin bukon bariman. Amo inin subay maapas na to. Nabiyita diha ayat ini. In walo nikmat ini. Amo na yung pagkasi na to, ang ama na to. Beta. Wayron saan, mano siya bukon makasiha ama niya. Ayaw di siya makasiha ama niya, kikita niya rumadlaw. Bata-bata, way misan nakakita si lupahi ama niya. Simulig na hadya limagbo. Nakasayuman maglawag dahaw nung nabahi ama. Isiwa in kampong ni ama. Haw no bahi ama nakabutang. Lawagon niya hi ama niya. Pasal sinlasayad to. Pagkakitaan niya in tao, ama malasaha anak, mabaya siya kana naman niya, habaran niya. Sabab wala doon niya ama niya, masusa siya. Damit yan ni ina. Ini, kada naman na to, habaran na to. Anak, paglasasin, maasa anak, kalupahan, ingin habaran niya, bang makikita anak. Misambia din yung pagtuyo, magliud, laud piluy long simbahasa, manglag kabuhi anan, hapos-haposan laul-laulan, pagdatong pabay, pagkita anak, malawa ilaul, malawa inapos, malawa katan. Puya ka ng pangatayan, pasal silasa. Anak, ikhwa, kataw tayo manghuran niya. Malasa siya. Sabab yaon sila hula-hula hamok lokal. Magdungan magkaon, magdungan matu, magbati. Yaon katan, uno-uno na dyan dumatong palong simbay, nagsasaw-saw katan, pasal magtaymang mo. Inyan pamiat sinallahu ta'ala kato, tanyo supaya kita nung mabiyaksa. Haamin parkala malagbo, dahil nga malagbo. Paghindo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sumuno, pagkasisindua magtiaon. Pagkasisindua magtiaon, wayroon doonhan makaingat. Mano siya, subay na siya makasud pa, pag iyanon, paghula-hulaan pa niya ka na naman. Bangbiya din yung pagkasisim magtiaon. Ang kanasambil ilaggo sim pagkasisim magtiaon, misan papakahinapusan na ini kabuhi nila. Jiyari mas bisan sinsara bang mawapat im babae, banan niya magligo kaniya. Bang mawapat inusog asawa niya im magligo kaniya. Sabab in rahasya sindua magtiaon wala doon, di ka ba akan na magtaw tayo manghud magtalianak. Ayaw bang inibukon mo na kampong. Kaning kawajiban to da amin magtaw talianak suway makaingat si barkala ini. Sarayaw-rayaw limigo ha niya tayo manghud niya atawa ama niya. Bang siya babae ina niya, tayo manghud niya babae. Mahita aun rahasya sinta umiyatay di man dari kaingatan sinta ukatan halaw man sing bumi. In Ali radhiyallahu an nawafat ay in Fatima radhiyallahu ta'ala anha, anak sin Rasul, nawafat, inlimigo kanya si Ali radhiyallahu anhu. Di Abu Bakar As-Siddiq, pagwapat kanya, inlimigo kanya asawa niya, si Asma. Yan impact kasi. Damit yan. Ashira, pagkampung. Inyam piyang daakan sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipapaingat ka to in kampung na to. Ipapaurul ka to. Sa mayta, malaggoin karayawan mo sambil wiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kampung mo subay mo sukpaton dahil haina mo ibanding hama mo. Misampay kaaunan nila mamugto ikay mo subay mo rasya sukpaton. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagyanon panugpatiha zawil arham bang sirimihil kay mo karayawan dilan mo karayawan wala dakaw nakasugpat.
Sumakawa, bang siya namugto, ikay mo siyugpat mo siya, yang pakaw nakahinang simparsugpatan iban siya. Amo ning pag-iyanon, sin magkampong. Daming kiyan. Alta. Amo na turing kaukan sin tawin alta. Sabab asal tabi at simano siya dahil nga pagpapanjari kaniya, maog siya alta niya. In alta, nasubay kita mahalik. Aun waktu mahinang mo puntara, hadlaw akhirat. Sabmay ta, inta rin magtutunay sindaakan sinallahu ta'ala rin nga mga alta niya, papanjarihon has. Amin tumuklaw kaniya lang simbahasa dugaing. In abaka sinhas, biya sin abaka sinunta. In kukunya rin ha, basi. Ipangamas, tatagda po kaniya. Apasun siya, hinangan siya biya sa pantun. Amoy in pagtatakbian, pagbubulangan. Wairong kapako yan niya, ruwa-ruwa nila rayban sinhas. Ampa siya urulon man tumari, karikaw lang niya. Ako na siya inalta mo, may nakumakoy, sinugog mo na kako. Kamasun siya man. Na inalta, mga kataw tayo mahuran. Bangkaw mabaya kay mo, subay mo ipagpahampit. Subay mo ipanabang. Supaya mahinang kay mo. Bang mo kaunon sadya bakun na kay mo, aw natagda puro kaing. Bang mo inumun sadya bakun na kay mo, aw natagda puro kaing. Isin tagda po, septic tank. Dihan. Naamo yan to. Sumuno. Iban lang niya pag-usaha niyo maayad tod kamo mabuwa kamo misan malugi. Dahil habuka niyo malugi, di niyo misan ikatunay hindakan sin Allah Ta'ala. Inagi niyo makahati rin Allah Ta'ala. Mag-usaha wajib, magsambahayang wajib. Yan, diungog ko na yan. Kaptangan si mga tao. Nahaunin ka wajib at mahal ka ding harwa. Pagsambahayang. Suway at tuhi katunay. Na, mabuka kamulong niya, maigdeng kaniyo, iwan sin pamayway niyo. Sabi na sinji majaturi ka ito, magapasin tao magpahinang bay sa rayaw-rayaw. Bay. Kangaon dapat siya nain sa lingkat-lingkat. Tagda po sin bay. Aming kabayaan niya wayroon makasibuk kaniya. Tumtuma inyan lubuhon na sin Allah Ta'ala. Bang siya malubunar, inamay ng bahay pagubos. Bang kau mabaya, makabakbay, mag-apply kau housing, pagpahinang kau masjid. Pahinangan kau sin Allah Ta'ala pala sa lansul ka. Amo, ito bang kau mabaya housing? Kan naaon din ang mga ulama. Biya dasin lokal-lokal tayo ini. Ayun halaig bay niya masjid, lingkat niya. Mga on dapat lang niya, butangan ko na ini bulawan kataan. Yung masjid ini. Pagkita simbay niya, kubo-kubo, may lang niya wala mo sandeya yung bahay mo. Ang niya masibog ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. In nagbabudget ka ako siya. Ubus, in bahay ini, bay niya ini, di kumisan na yuputon. Amulong ni puspusan ko para yaw ng bay ko. Sino niya ang lubuhon niya ra? Inimisan niya lubuhon, gantian niya sindukaing, hadlaw akhirat. Dito patindukon halang sinsulka. Kita ko yan. Inasapot tayo ni katan kaukat si mano siya. Walo ini. Sumakawa biyaita di haayat ini sin Allah Ta'ala bang mahal ka na kaniyo in walo yan dahin sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul niya takama na kamo para tungon sin Allah Ta'ala imul kaharap nun kaniyo maana niya subay makalawi in paglasa na to hapyang daakan sin Allah Ta'ala iwan Rasul niya
Dahil nga kata, nakahuy na to, suya mo ito, initaw na to, laon sindagang na to. Insyaallah ta'ala. Misan paway ron bahay. Misan paway uno-uno. Di kita patayon sinallahu ta'ala, wang aong parin di kita. Mataod na kita, mataod tao lisuan, di misan maingat magamal. Di misan maingat maghinang, uno-uno na hinang. Hinang ni halong simbay, maglingko, duwos kumaon matu. Magbati. Wayron hinang dukain. Sa maita yung piyakakaunda sinallahu ta'ala, adlaw-adlaw kumaon, makatuhang ka adlaw ang karong. Pasal sinridjiki, masipasiyabuhi. Aon tumuwod ka niya, misan bukon dahil habaran niya, aon, para tungon sinallahu ta'ala kaniya maun dahil ngaruaing. Bihan. Sabab sin, dirihilan sinallahu ta'ala, hangan in siya Tuhan Rahman, di siya mabaya sa kainuon kabuhi, yaon di niya pa, dihilan sing kakukunhan ni. Amo itong mga katawtay mong oran, insya Allah subhanahu wa ta'ala, kapag barakatun kato tanyong katan, in adlawan ini, sarta dahil mga pulang kabus, dahil hanyat na hinang na to, patudyon na to susungon, insya Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ingat kita niyong katan sing pag-akaman na to. Supaya kita niyo, di maambit simbuta. Mahunit bang kita ambiton simbuta? Pag yan nambiton simbuta, mataod na bihawon ng ambit. Mga ngambit. Amo na yung mga tao ay ron panghati pag-akama, manghindo kayo mo si pag-akama. Yari lang niya kamo in amal matan. Biha. Ay na kamo magtindog lingkod yan, maluog pa kamo. Yari kamo in puunan si pag-akama. Biha. Mangandok kwan na hadya kaulong niya, mangannal na hadya pa Allah Ta'ala. Maka mo na yan. Jenis-jenis, mataod ka jenis, biya na sinali ko, mataod in agama Islam ngayanan agama Islam. Mababaw singgulo. Aun agama Islam, ingan niya, Musliming katan magsud mon palawm, kakitaan mo rin haunahan sin mimbar, ay sinini, pagsasambahayangan pag-imaman, aurat sin babae. Inyan, kaya ba'y tatod ka ako sinambok mo rin. Naglag sila sin masjid, sin Muslim. Pagtudlo kanila, pagkatto nila pa ako, sinmod na sila, indoon ha, unahan niyaon, aurat sin babae. So nga may ka Muslim ini. Namun yung pag-ianong niya parjiya, aurat, Muslim kuno. Amo na yung narasang bil pangadji, marikato tanyo. Ipagpanghindo, kalukiro mo kan si mga kaibanan. Hauno ka ulang niya gimuha, doon na ka sumud. Hati niya bang kau matay, na sumud ko magbalik din hagiwaan mo. Hati niya rin ka makananang sakit. Bihan, besin bata-bata gumawa din halawang si pakandangan niya. Ang siya isang matay, sumud na isang siya magbalik, magtuway ron na kaunoon. Sa akaron hadyan, panghindo nila. Inyang katanway puunan din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mataod pa ka jinis. Magbuhuwa pa. Maripalaw man na to. Ngayon yan, subay kita niyo maghali, ano kayo doon, kita niyo tutog sa amin daak, sinallah subhanahu wa ta'ala, pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mujibud da'wat ya qadi al hajat. اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك امنين. اللهم املا وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد.